Kei te kōkiri a Aotearoa me Ahitereiria I tētahi tono e uru atua I te hākinekina wakaama ki te tau mā heke heke o te ao. Kei a pōtaka maipi ngā whakamārama. Te hākinakina wakaama e whakataetai ana ki te uru ki ngā tau mā heke heke hākinakina o te ao. Ko te hanga he ngā tima o Aotearoa. Hei wini, kei roto I ngā whakataetai ki wahora mō the Olympics. Kei te mahitahi te poari hau o ngā kaihoi o Aotearoa me te ropu whakahaere wakaama o Ahitereiria ki te tono atu mo te whakataetai hākinakina o te kuini o Ingarangi kātahi. Canoe sprinting is already an optional sport for the Commonwealth Games. So we're now lobbying the Australian Commonwealth Games Commission to have it as a sport for the 2018 Gold Coast Cup Commonwealth Games. I'm working with the governing body here to help form a lobby group as well, who can then get the Commonwealth nations together to help us to lobby our Commonwealth Games Commission. He taunaki mutunga kore mai ngā mema o te poari hou. Ka te anō koe tau mai te rongo, mai Ahitereiria, nā te mea kei a rātou te whakaaro nui. Mo te Commonwealth Games, kei te heke mai nei, kei te tau 2018, so a koenei ka ki te pēr. Engari, ka toa katoa ngā kaihoi o Aotearoa I reira me nā kei te tika te koro. I te rangi tuatahi o ngā whakataetai wakaama kua whakaritea mai mo ngā kaihoi rangatahi. Mo te wahanga ki ngā tamariki nohi me te hunga rangatahi, ko Aotearoa kei te taumata mo te nama o ngā rangatahi e uru atu ana ki ngā whakataetai wakaama. Ko e nei nama maha, hei āwhina I te tono mo ngā taumā heke heke matua o te ao. Ka tika hoki, ko ngā taumā heke heke o te ao, hei whaenga māmata o te rā mātata, o te mate ao Māori. Ko te whaenga tuatahi, ko te whakataetai hākinakina o te kuini o Ingarangi, 2018. Ka mutu ko te maru āpō nui, te taumā heke heke hākinakina o te ao. Pōtaka maipi, te karere.